Clouds TV. Rwanda is watching. Turabasuhuje tubaha ikaze muri Clouds Tonight umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Abakora umwuga wo gutwara amagare mu murenge wa Gatsata mu mujyi wa Kigali bararizwa yo kwarika n'imbogamizi bahura nazo mu kazi kabo. Ibi babitangaje kuri wa gatandatu tariki ya 14 Ugushyingo ubwo Clouds TV yabasangagaho bakorera umwuga wabo. Mu mbogamizi bagaragaje harimo gucibwa amande ari hejuru ku buryo bukabije ugereranyije nayo binjiza. Bavuze ko bacibwa ibihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda iyo bafatiwe mu ikosa igare rikajyanwa Kacyiru. Aho kuri kurayo bisaba gutanga amafaranga bavuga ko bidashoboka kuyabona. Ahubwo ubundi gare twebwe na bisa nkaho ritemewe kubera ko baba tugendaho buri munsi. Ugasanga ngo ntago byemewe guparika aha, bakagusanga igare bakarijyana ngo ntago twemerewe gukorera ngo turenge ikiraro hano, ngo tugomba kugarukira hano ku kiraro. Imbogamizi urabona nk'iyo badufatiye ngo hari muri feruje tugiye nyine hari igihe duparika kugira ngo feruje zirekure, tukumva polisi barayafashe, urumva bakarijyana Kacyiru. Icyo gihe iyo rigiye Kacyiru baduca ibihumbi 25. Ngaho ibaze nawe muri aka kazi kugira ngo uzakuremo ibihumbi 25 ni ikibazo. Ubu tumeranye neza, ikibazo duhura nacyo no kubavuga ntiturenge ikiraro, batwara umugezi kwa Mutangana bagahita barifata bakaguca 25 bari kujyanye Kacyiru, kandi kurabona ukabona n'imbogamizi zikomeye. Ibibazo duhura nabyo ni ibyo kudufata buri kanya ugasanga niba ukoreye nk'igihumbi hari abantu baba barashyizeho nk'abasekirite baba bashinzwe kudufata, noneho ugasanga niba ukoreye igihumbi utwaye nk'abantu 10 baraje baraguhanye igihumbi barakigutwaye ukongera ugatangira bundi bushya ako kanya. Yuko habaye inama y'umutekano bavuga ko amagare ava Karuruma Gatsata agomba kugarukira hano ku kiraro, batemerewe guhagarara hariya muri feruje. Nk'ubu urabona hari nk'umunyonzi uva Karuruma Gatsata yagera muri feruje yakura kuri ariya mapave. Icyo gihe rero iyo tumufashe tumuhanisha amande angana nk'igihumbi cyangwa se 2. Aya 25 nta muntu barabica muri koperative, ntawe ibyo byo barabeshya. Amande tugira ya nyuma uhagaze muri feruje hariya mu mapave ni 3,000. Nibyo ra? Na ni 25 babica ku Kacyiru. Iyo bijyanye kuri polisi, iyi gare barijyanye kuri polisi nibwo baryandikiye 25. Ariko ikibazo tugira nk'iyo uvuye kuri polisi, nk'umuntu abaye yakubaje ati kuvuye kuri polisi wishyuye amafaranga, nta gipapuro bashobora guha kikwemeza ko wishyuye amafaranga. Uvayo gutyo gusa wowe urayishyura, wishyura kuri beka, none igipapuro kuri beka baguha ugisiga muri polisi, ntago wemeye kugitwara. Na amafaranga amande y'igare, ubundi amande y'igare bakashatse kuntu bayamanura hasi ko yakurebye moto bayandikira amafaranga wenda ntago arenga 50. None urebye n'igare baryakoreye 1000 ku munsi ugasanga na moto bayandikiye 25. None igare ryakoreye amafaranga 2000 cyangwa 5 ku munsi, usanga mbese baragira barabikaza cyane bagashyira amafaranga, bagashyira ku mafaranga menshi cyane. Kandi impamvu bagira amafaranga menshi nuko igare bafashe iyo bajyanye nk'amagare nka 30 umunsi bayajyaniyeho ntihabura nk'amagare nka 15 aravuye. Ndumva ariyo mpamvu, ndakeka ariyo mpamvu bayandikira amafaranga menshi cyane kwa ko bayakura vuba vuba. Indi mbogamizi bagaragaje ngo n'abantu batari polisi baza bakabafata ugasanga bibagora kubatandukanya n'abashinzwe umutekano, ndetse bigatera n'akavuyo gashobora kuvamo n'impanuka zitandukanye. Bakomeje basaba leta y'u Rwanda gufata umwanzuro ku magare, niba atemewe bikamenyekana cyangwa niba yemewe bagahabwa rugari ntibakomeze gutotezwa. Clouds TV yagerageje kuvugisha abashinzwe umutekano mu muhanda kuri iki kibazo ariko ntiwabasha kuboneka. Urumva nawe wabona imodoka gukeye polisi ijemo irimo abantu bambaye civile, mugira ubwoba mwese bwatamwiruka. Iyo mwirutse rero imodoka zigera zikaputura abamaze zikabica, aribo bateza impanuka.
Raporo ya banki y'isi igaragaza ko ibihugu bihagaze mu korohereza abacuruzi yashyize u Rwanda ku mwanya wa kabiri muri Afurika ndetse no 62 ku isi. Iyi raporo yashyizwe ahagaragara n'intumwa ya banki y'isi kuri wa gatanu tariki ya 13 Ugushyingo 2015 i Kigali. Ku ruhande rw'u Rwanda ngo iyi raporo ntiyakijwe yombi. Ngo raporo yashyize ku ibere ibihugu byateye imbere kandi byinshi byarirengagijwe mu gukora raporo. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba yavuze ko ku ruhande rw'u Rwanda batumvise impamvu byagenze bityo. Yongeyeho ko basobanuriye ikintu cyatumye u Rwanda rusubira inyuma ari uko hahinduwe bikomeye ibipimo byakoreshwaga. Ku buryo ubucuruzi bwarebewe ku mupaka wa Rusumo hitaweho ku gicuruzwa cy'ibyuma by'imodoka. Leta y'u Rwanda yihanganishije Ubufaransa nyuma y'amahano yabereye i Paris ubwo ibyihebe byivuganaga abarenga 120 maze abatabarika bagakomereka. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda rwifatanyije n'Ubufaransa muri ibi bihe by'akaga Ubufaransa burimo. Iki gihugu cyahise gifunga imipaka yacyo nyuma y'aya mahano nyine yabereye i Paris kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2015. Igitero cya mbere cyagabwe ku nyubako ya Bataclan iherereye rwagati mu murwa mukuru Paris. Abantu bitwaje intwaro bafashe bugwata bari bateraniye muri iyo nyubako yaberagamo imyidagaduro mbere y'uko polisi itabara maze hakaba guhangana gukomeye. Ikindi gitero cyaguyemo imbaga y'abantu cyumvikanye kuri Stade de France haberaga umukino wa gishuti wahuzaga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'iy'Ubudage. Abashinzwe umutekano mu mujyi wa Paris basabye abaturage kuguma mu mago yabo. Abasirikare bagera ku 1500 bahise boherezwa muri uyu mujyi gukomeza gukaza umutekano. Igitero cyagabwe kuri Bataclan cyari gifite ubukana bukabije kuko bakimara gufatwa ibyihebe byahise bitangira kubamishamo amasasu y'urufaya. Akigera muri sale yabereye mu bwicanyi, Perezida w'Ubufaransa François Hollande yarahiye ko ababikoze bazabiryozwa nta mbabazi zibayeho. Ibindi bitero byaguyemo abantu byumvikanye hakorerwa ubucuruzi hahurira abantu bafata amafunguro nk'ahitwa Le Petit Gamboge na Le Carillon. Hagaragaye imirambo isaga 10 n'abandi bari bakomeretse bikabije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko ibitero nk'ibi bigabwa ku baturage b'inzirakarengane atari ibyo kwihanganira kandi ko azafasha Ubufaransa guhangana n'abagize uruhare muri ibyo bitero. Abandi bakuru b'ibihugu batandukanye bakomeye nabo bagize icyo bavuga barimo nka David Cameron, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, aho yijeje Ubufaransa ubufatanye mu gushakisha abagize uruhare muri ibi bitero byabereye mu Bufaransa. Polisi y'Ubudage irashakisha umubyeyi wishe abana be 7. Abashinzwe umutekano muri iki gihugu batwaye imirambo mu isanduku nini yari yashyizwemo izi nzirakarengane zazize umubyeyi wazibyaye. Polisi y'iki gihugu itangaza ko umugore umwe yasanze umurambo w'umwana umwe mu nzu iherereye mu gace ka Valancha ubwo yinjiraga. Hanyuma hashize akanya gato abashinzwe umutekano bakaza kubona indi mirambo 6. Umuyobozi muri aka gace gatuwe n'imiryango 3000 yatangaje ko iki gikorwa ari icy'indengakamere kubona abana b'abaziranenge bavutswa amahirwe yo kubaho n'uwabibarutse. Polisi nta bintu byinshi yatangaje kuri iyi nkuru ko bataramenya neza aho uyu mubyeyi aherereye. Gusa iperereza rikaba rikomeje aho umukecuru w'imyaka 45 bivugwa ko ari we muntu wa nyuma wagaragaye yinjira muri urwo rugo. Abana bose uko ari 7 imibiri yabo yari itangiye kubora, bityo kumenya igihe bapfiriye bikazatwara igihe kinini uko abashinzwe umutekano bakomeje babitangariza abanyamakuru. Umujyi wa Beirut mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 14 Ugushyingo abaturage batangiye ikiriyo cyo gusezera kuba baguye mu gitero cya ISIS yagabye muri aka gace ejo hashize kigahitana abantu 43 abarenga 200 bakakomerekera. Umwiyahuzi witurikijeho igisasu muri aka gace hakaba hakigaragara ibimene by'ibirahuri n'amaraso y'abapfiriye n'abakomerekeye. ISIS yigambye iki gitero ivuga ko yabajijije ko ari agace gatuwe n'abasilamu b'abashia. Benshi bivuga ko bashyigikiye umutwe wa Hezbollah nk'uko bigaragazwa n'amadarapo amanitse muri aka gace. Hezbollah irwanya leta ya Bashar al-Assad muri Syria, igihugu kirimo intambara kugeza ubu.
ni mu gihe kandi abaturage bo muri Libani batashywe n'ubwoba dore ko kuva mu myaka 2 ishize aricyo gitero gikomeye kibaye. N'ubwa mbere ICC yeruye ko ariyo yakoze ibintu nk'ibi. Ikindi kandi nuko hakurikijwe imvugo yabitangajemo nta mategeko yashyizweho cyangwa se ubusabe, ahubwo ko icyo bashaka ari intambara. Babivuze mu magambo agira ati tuzakomeza tugabe ibitero ku bashia aho tuzabasanga hose. Libani yari maze igihe gito ifite agahenge, ariko uko bigaragara ikaba igiye gusubira mu bihe by'intambara yahozemo kuva mbere. Hezbollah, umutwe wa politiki ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta gitekerezo cyo kugirana ibiganiro na ICC igaragaza, ahubwo gahunda yayo ni intambara bavuga ko izamara igihe. Akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi kateranye kiga ku kibazo cy'u Burundi. Abateraniye muri iyi nama bemeje ko ibikomeje kubera mu Burundi bishobora kuzavamo jenoside. Iyi nama yateranye yiga ku buryo ibihugu byakwishyira hamwe bikagira ikiga ku kibazo cy'u Burundi kimaze gutera indi ntera, aho abantu bicwa n'abahungu igihugu bakomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Abari bateraniye muri iyi nama bemeje ko kohereza ingabo zibungabunga amahoro mu Burundi bishobora kugira kinini bihindura. Banongeye ko bishoboka kandi ku buryo bwose buhari bwo gutabara Burundi, gusa icyaburaga kari ukumvikana no gushyira hamwe ku cyakorwa kigamije kugarura amahoro arambye. Turabizi neza ko ibiri kubera mu Burundi bishobora kuvamo jenoside, bityo ni inshingano zacu gukora ibishoboka byose tugahagarika ibiri kubera muri kiriya gihugu. Nk'umuryango w'abibumbye hari uburyo bwinshi buhari bwakoreshwa mu kurinda no guhagarika bikomeye ibikomeje kubera hariya, yaba mu buryo bwa politiki. Birashoboka ko hanakoherezwa abashinzwe kubungabunga umutekano. Tubibutse ko kugeza ubu abaturage barenga 100,000 bamaze guhunga iki gihugu cy'u Burundi, abenshi bari mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Ibi bikaba byaratangiye ubwo Perezida Nkurunziza yavuga ko agiye kwiyamamariza manda ya gatatu, ndetse nyuma kaza no gutsinda amatora. Kuva ubwo nta mahoro ari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abaturage bavuga ko nta mwanya wo gukora imirimo yabateza imbere bafite, birirwa mu mirwano itandukanye, nta kanya ko kwiteza imbere babona. Ikipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru yatsinzwe na Libya igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza gushaka itike yo kuzitabira igikombe cy'isi cya 2018 kizabera mu Burusiya. Uyu mukino wabereye muri Tunisia kuri wa gatanu tariki ya 15 Ugushyingo kubera ibibazo by'umutekano muke muri Libya. Igitego rukumbi cyabonetse kuri uyu mukino cyabonetse ku minota 48 kuri penalty yatewe na Faisal Al-Badri, mu gihe Amavubi amaze imikino 5 atazi inshundura z'ikipe bahanganye. Ku ruhande rw'u Rwanda habaye gusimbuza Jean-Claude Iranzi ku minota 58 hinja Ernest Sugira, ku minota 74 Yannick Mukunzi haye umwanya Hegman Ngomirakiza, naho Abouba Sibomana yaje guha umwanya Fitina Omborenga. Ababanje mu kibuga ku ruhande rw'Amavubi ni Eric Ndayishimiye, Michel Rusheshangoga, Abouba Sibomana, Emery Bayisenge, Yannick Mukunzi, Jean Baptiste Mugiraneza, Niyonzima Haruna ariwe capitaine, Jacques Tuyisenge, Jean-Claude Iranzi, Salomon Isarike na Rutahizamu Quentin Rushenguzaminega. Undi mukino wo guhatanira itike yo kuzakina igikombe cy'isi kizabera mu Burusiya mu 2018, mukino ukomeye rukumbi n'uwari wahuje ikipe ya Argentina na ikipe ya Brazil. Uyu mukino waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Tubibutse ko uyu mukino nubwo wabaye kuwa gatanu byari biteganyijwe kuzaba kuwa kane, ariko kubera imvura idasanzwe yaguye yatumye izi kipe zombi zidahura. Abayobozi bazo baraterana bumvikana ko umukino bazawukina kuwa gatanu. Uyu mukino rero waje kurangira ari igitego kimwe cya Argentina ku gitego kimwe cya Brazil. Tubibutse ko kandi muri uyu mukino umukinnyi Lionel Messi atawugaragayemo, mu gihe Neymar Junior dos Santos yaje kugaragara mu ikipe ya Brazil nyuma y'igihe kirekire, imikino 2 yari yarahagaritswe adakinira iyi kipe y'igihugu. Iyi yari Cloud Tonight mwagezwaga na Rutikanga Paul, ubifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro Cloud TV yabateguriye. Clouds TV. Rwanda is watching.